جا اکران نوچه تیوی شف باش بینرین ما بویا رو گشتانین گرینگی اندنا و روژه دا قومینا جوارا پیشکش دکن نهاجی نوچه این ما. لودکیا 36مین ناتوی لانقره به فرما پیشسازی پاراستن دست پیکر. تیدا خوردکرنا هفکاری لشگری و پیمان چکانی نو هاتن روژوی. ریبر ناتوی بالکشاندن سرزیدکرنا شیانا هوایی و هفکاری هلبرینا موشکان. 36مین جوینا بلندا سروکین دولت و حکومتان آناتوی لانقره تلدار خستن. جوین به فروما پیشسازی پاراستنه و وبر آنینا پاراستنه دست پیکر. فروما پیشسازی پاراستنه یا کو اف 3-4 سالن داوینه وکی چالاکیا کیلکی یا ناتوی ده دست وراندن جارای کمل ترکیه دناو برنامه فرمی یا لوتکی ده تکرن. سکرتر گشتی ناتوی مارک روت د فروما پیشسازی پاراستنه یا لوتکیا انقره یا ناتوی ده راکاند کو هوال بندن وی بدازده بالافرین مدلا چل ایربوسه بکرن شیانا هزا خو یا هوایی زیده بکن. لگوری آگاهیان دولتین یکوین آمریکایی با آلمانیا و ولاتین دن این اوروپیره ده دربار هلبرینا هفبش آموشکین پیتروتی این پی ای سی سسیان ده دانوستاندنان ده هنه. سروک دولتین یکوین آمریکایی دونالد ترامپ هوال بندن خوین اوروپی گلک جاران جبر کو جبو اولهیا خو پشتا خود سپیرن دولتین یکوین آمریکایی رخنه کربو و جبولی چونین خوین پاراستنه زیده بکن و بیتر آمور لشکری ین دولتین یکوین آمریکایی بکرن زخت لوان کربو. ترامپ دم بدم واشتانه به وکشینا جناتوی جی تهدید کربو. وزیر پاراستنان تاوی ترکیه یاشار گلر ببونه یا روژه د برنامه یا به هفکاریا کنفرانسا اولهیه یا مونیه وقفا سیتای هاتیا آمده کرنده و ها آخوی ام بکف خاشی پیشوازی دیکن کو اروپا پشتگریه که بهستر ده پاراستنه لیبله دوی اف پشتگری لگل ناتوی نکوه پیشوازیه دوی ناتوی بهستر بکه دورخستنا ترکیه به کپسیتایاوی یا لشکری پیشسازیاوی یا پاراستنه و خالاوی یا ژئوپلیتیک او یکش اندامین سرکیین میمارا اولهیا ناو دولتیه اروپای به اولهتر ناکه جالیه کیدن و سرک وزیر کانادای مارک کرنی جبو بشدار بنا 36مین جوینا بلند آسروکین دولت و حکومتان آناتوی هات انقره. سروک اوکراینی ولدمیر زلنسکی جی بشداری فروما پیشسازی پاراستنه یال کنگره ناتوی بو ادعا کرد کو شیان لشکرین اوکراینیای وی بشداری پاراستنا کلکتیو آناتوی ببن. زلنسکی وها گوت بشدار بونا دناوا یک پرچه که اولهیه یا هفت پارده بردوامیه که خوزایی یا ویکیه. اوکراینیا و بسالان لکلکا روسیای کوچافگانیا پرسگریکیه بجی اوکراینیا که دناوا ناتوی ده دیجبو هف پیمانی کپسیته که پاراستنه یا به همپا تمثیل بکه. لگوری برنامه هاتیا پاروکرین سروک و وزیرین 32 دولتین اندام ناتوی ده لوتکه ده آمده بون. لوتکه و دروژان بردوان بکه و پشتی لوتکه جی دناو برا سروکین دولتان ده هفدیدن پیک ورن. بریا جوینا بلند ناتوی یا لانقره ترامپ و اردوغان هفدیتنک دوالی پیکانین. پشتی هفدیتن ترامپ به داخویانیه که دیار کرد که اوی مجارا F-35 گوتو بیش بکن هر وها نیزمان که دم هاتیه جزاین لسر دوستین خوراکن. سروک آمریکایی دانالد ترامپ جبو بشداری لوتکه 36مین ناتوی ببه گهشت انقره. روزنامه‌گران که به ترامپ رهات بوند بیابون ترامپ لبند سروکمار ترکیه طایب اردوغان سکنی. اردوغان هات و ترامپ پیشوازی کرد. بیشتر درباسی قصر سروکماریه یا ترکیه بون. بیشتر سروک دولت یکبویین آمریکایی ترامپ لبالافرگه انقره هات پیشوازی کرن لبش تپهیه به اردوغان ره هفدیتنکه دوالی پیکانین و داخویانیه که هفپاردان چاپمنیه. دسپیک سروک آمریکایی ترامپ مافی آخفتنه گرت و گوت هون سروک کی وهانه کل تواهی جهانی ریز جورتی گرتن باور دکم کل سر مجارا F-35 جویل استقالی دران بریاره که خیره دی درکبه امی مجارا F-35 نقاش بکن دم هاتیه ام ناخوازن لسر حوال خود جزایان فرز بکن. سروکمار ترکیه اردوغان جی افتشتانی زمان
ام دخوازن به هر آوایی تشتیج دستیمتی بکن و جبو آشتیا جیهانی گاوان باویجن جبو دا بینکرنا آشتیا لحرمی ام به دوستین خوین هجا ترامپ رد آخوین و ام وی سمپوزیوما لیدران پر گرینگ دبینن مجارا F-35 جبو من نمجاره کنویه مبری جی اف مجار به امریکای را گوتو پیش کربو و مسوزا 5 بالا فرانجی دابو. اردوغان دازانین کو او جبو مجارا F-35 جی ترامپ بری سوز گرتیه و گوت ترامپ هر دم لسر سوزا خویه. هر وها اردوغان دستشان کر کو او گشدان دناو برا روسیا و اوکراینای دجی به دوست خو ترامپ را پرو بکن نقاش بکن و لگوری ویجی گاوین خو باویجن. لگور پلان سازیا لوتکه ترامپ ته پشتره بشتاری شیوا فرمی یا ایواره ببکو دی چارچوبه جواتا بلند آریبری ناتوی ده دیلدار خستن. دروژا دویم آجواتا بلند جی ته پیشبینی کرین کو او به سروک دولت اوکراینای ولادیمیر زلنسکی و سروکمار سردما و گوهیز از سوریه احمد شاراره هفدیتنین دوالی پیک بینه داخویانیه که چپامنیه بده و دوره جه انقره وقته. I have a lot of respect for the president. تدابيرن أولهية ين برفره ين كل أنقرة جبر جوينا بلند ريبر ناتوي هاتنا جرتن بونا مجارة خو پیشاندانين لدجي في جوينه. بوليسان مداخلة لجرسيا كو هول ددا جوينا بلند ناتوي بروتستو بكا كرن. قال لكز دناف دا سياسة مدار جيهابون هاتن دور پیچ کرن و ددما مداخله ده گلک خو پیشاندر هاتن بنچاف کرن. ددمك دگو انقرایک جلوتکین حری کریتیک اندیروکا ناتوی لدارتخه خو پیشاندان بردوام دکن. کوردیناسیویا جناتوی رنا لپارکا کورتولوش آل انقرای لوتکه شرمزار دکه. دی چالاکیا شرمزار کرینه ده گلک کس دناو ده سروک گشتیه تیپه ارکان باش. پارلمنتر سراکادیگیل پارلمنتر آدم پارتیه و بردفکا سوداپه کزبان کنوکچو پارلمنتر امپی اسکندر بایهان و سفدا گراجاجیج آلی پولیسا و هاتن دور پیچ کرن و گلک خو پیشاندر جی هاتن بنچاف کرن. سروک پارتیا کارکرین ترکیه ارکان باش دو خو پیشاندان ناتوی ده گوت. Kırmızı halılarla karşılanıp bir kahramanmış gibi ağırlanmasına ام قبول ناکن و نکارن تحمل بکن. گوترام بخالی چین صور وره پیشوازی کرن و وکی قهرمانکی وره پیشوازی کرن. ام نکارن تحمل بکن گو او کسنگو الفلسطین زاروکان دکوجن او کسنگو زاروکان و گلن لإیرانی بومباران دکن لترکیه وکی قهرمان ورن پیشوازی کرن. پارلمنترا پارتیا کده یا گزاین تبه سفدا گراج آجی گوت گو اف جوین آمده کاری آشاره. جوین گو وکی ناتوی 3.0 تفروتن برتوریکا امی میماریه که اولهیه یانو آوا بکن آمده کاری آفراندنا عینی شر اینو دکه. هر وها سفدا گراجا دداویا آخافتنا خود دیار کر. گو او ناتویا گو بگوهرتویا نو تفروتن جگو هرتوین وین بره باش ناستکن و آنی زمان گو ناتو آمورا دستوردانی لشگریین بخوین لویت ویتنام و کوریا و کوبای بو. هر وها لپیشیانا وندا چانده یا اتا ترکیا لتکسیمی آستانبولیجی خو پیشاندان هاتل دارخستن. گرسه بدروشمه یا نرازی بونین خواه ین لهمبری جوینا ناتوی نشاندان. لنزیکی اوتیلا کو سرکوماری فرانسای ماکرون لید مال شامی پایتخت سوریه دو تقین چه بون. هاتراگاندن کو 18 کس بریندار بونه دناوان ده 4 پولیس هنه لی تقینان باندور لی اوتیلا کو ماکرون لید ما نکریه. د ساعتên nîvro de li paytexta Sûriyê Şamê dengê du teqînan hat bihîstin. Paşê dûmaneke bilind li aliyê Wezareta Geştiyariyê derket. Navenda çavdêriya mafê mirovana Sûriyê ra gihand ku her du teqîn li derdora Otêla Four Seasons a nêzî Wezareta Geştiyariyê pêk hat. Otêla Four Seasons cihêrûniştina Serokkomarê Fransayê Emmanuel Macron û şandeya wî bû. Wezareta Karên Hundura Hikûmeta Veguhêz a Sûriyê têkîldarî teqînên li Şamê daxuyaniyek weşand. Wezaretê diyar kir ku di teqînên nêzîkî avahiya Wezareta Geştiyariyê de 4 jê polîs 18 kes birîndar bûne. Wezaretê wiha behsa her du teqînan kir. Her du teqîn li nêzîkî avahiya Wezareta Geştiyariyê pêk hatin. Hêzên Ewlekariya Hundurîn dora cihêbûyerê dorpêç kirin.
یەکینەیەن پسپۆرژی خەباتên lêgerîn û ewlekirinê didomînin ji bo eşkerekirina êrişê û diyarkirina nasnameya berpirsan lêkorîn dewam dike. وەزارەتê هەروەها راگەهاند ku cihê teqînê li derveyî çarçoveya devera ewlekarî ya ji bo Serokkomarê Fransayê bû. Serokkomarê Fransayê Emmanuel Macron yekem serokê Ewropî yê ji dema ku Beşar el-Esed jê desthiladariyê hatiye dûrxistin serdana Sûriyê dike. Macron li Şamê bi serokê hikûmeta veguhêz a Sûriyê Ehmed Şerع re civiya û tê peyîn ku her du alî hin peymanan îmze bikin. Şevê din Serokkomarê Fransayê Emmanuel Macron gihişt paytexta Sûriyê Şamê. Emmanuel Macron li balafirgeha Şamê a navdewletî ji aliyê Wezîrê Karê Derveyê hikûmeta veguhêz a Sûriyê Esad Şeybanî ve hat pêşwazî kirin. Paşra Macron û serokê hikûmeta veguhêza Sûriyê Ehmed Şerع li hev kombûn û serdana mizgefta Emewiya li Şamê kirin. Macron dilê nûska mêvanan a mizgefta Emewî de wiha nivîsî. Kêfxweş im ku li vî cihê me Şam dîroka bi sedan salan a ol û şaristaniyan digire nava xwe. Sûriye bi saya gelê xwe bi yekîtiya xwe ya siberojê vedije û Fransa li kêleka wê ye. Paşê serokê hikûmeta veguhêza Sûriyê Ehmed Şerع Serokkomarê Fransî û şandeya wî ve xwend xwaringehekê. Piştî vê Serokkomarê Fransayê Emmanuel Macron li otêla Four Seasons a li Şamê şeva xwe derbas kir. Vê sibehê li derdora vê otêlê çend teqîn pêk hatin. Wezareta Hundirîna hikûmeta veguhêza Sûriyê got ku teqîn li derveyî çarçoveya ewlekarî ya ji bo Macron bû. Piştî her du teqînan, Koşka Elîzê çarenûsa serdana Macron eşkere kir. Koşka Elîzê ragihand ku serdana Macron ji bo Sûriyê dêwekî ku hatiye plan kirin bidome wiha got. Macron dema ku diçû Koşka Gel a Şamê da ku bi serokê Sûriyê re hevdîtinê bike, dengê teqînan nebihîst. Hem wextî teqînan Emmanuel Macron li Koşka Gel ji aliyê serokê hikûmeta veguhêza Sûriyê ve hat pêşwazî kirin. Her du serok li hev civiyan. Paşê şandeya Fransî birayedarên hikûmeta veguhêz re civiya. Di serî de Ehmed Şerع axivî û behsa têkiliyên di navbera Sûriye û Fransayê dekir. Ehmed Şerع da zanîn ku ew dixwazin Fransa bibe hevpareke aborî ya giring. Şerع diyar kir ku hevkariya aborî ya bi Fransayê re wê bibe nimûneyeke hevkariya bi Ewropayê re. Her wiha serokê Sûriyê eşkere kir ku ew çarçoveyeke qanûnî ji bo parastina veberhîneran ava dikin. Paşê Serokkomarê Fransayê Emmanuel Macron spasiya Ehmed Şerع kir û wiha got. Em dixwazin Sûriyê bikin projeyeke herêmî. Fransa û Yekîtiya Ewropayê dê alîkariya Sûriyê bikin. Em ê komîteyên aboriyên hevbeş ava bikin. Fransa amade ye bi Sûriyê re bibe hevpareke sereke. Di dawiyê de her du aliyan li ser çend projeyên derbarê enerjî, bank û binêsaziyê de imze kirin. Li Slêmaniyê sempozyona Jeopolîtîka Kurdistanê û rewşa jinan bi pêşengtiya saziya repakê û saziya azadbûn hat lidarxistin. Hevseroka peywendiyên derveya rêveberiya Xweser Hilal Ehmed beşdarî vê çalakiyê bû û diyar kir ku tişta niha girîng yekîtiya navxwe û rêxistindirina civakê ye. Li Slêmaniyê bi tevlîbûna rêjeyeke baş a jinan, çalakvan û siyasetmedarên ji çarbeşiyên Kurdistanê, sempozyoma bi navnîşana Jeopolîtîka Kurdistanê û rewşa jinan hat lidarxistin. Ev sempozyom bi pêşengtiya saziya repak û saziya azadîbûn hat lidarxistin. Hevseroka peywendiya derveya rêveberiya Xweser İlham Ehmed biriya dîmenekî peşdarî sempozyomê bû û ev peyam da. İlham Ehmed anî ziman got ji bo mafê Kurdan û jinan di destûrê de bê misogerkirin dest bi pêvejoyeke ya integrasyonê kirine û wiha domand. Niha nakokî li ser pirsa integrasyona jinan û taybet hêza jinan heye. Rêj bo jinan nayê dayîn got nava biryardariyan de cih bigirin. Dizanin yani ve peymana ku me imza kir a 29 meha yekê di rewşek gelek zehmet dabû em rû êrişa bûn va peymana me imza kir. Ew jê li ser esasê ku em bikarbin bigînin him
إلهام أحمد قالايكيتي ويكبونا نافخوجي كر وهالي زيدا كر تشتاقونها حريقرين يكيتي نافخو وريخستن كرنا جواكيه وجن ريا چارەسەریە یانجی ڕێکە کوچاوە بگاربن ببێ زەمینێک ji بۆ داخستنا کۆنگرەکە نەتەوی دوی واریدا پڕ گرینگە ku jin bi vê hişmendiyê tevî. هفسروکا پیوندیا درویا ریوبریا خوسر آروج آوای کردستانی دداوی دبیر خست گو خطرین وزن دوی بیکیتی به درباس کرن و مافی کردان د دستور دوی مسوگر کرن. آوای پر گرینگه لسر ویناجی هفکرنک چیه؟ بالیوز فینلاندا یل عراق و هرم باشور کردستان آنتی بودکونین سردانا گورا سروک مام جلال کر و جالی مکتبا سرکرکتریا سروک مام جلال و هات پیشوازی کرن. پشتیدانینا گرزگولان وکی ریز و وفاداری بالیوز فینلاندای لعراق و هرم باشور کردستان ده درفتا بیرانین ده بحثا رول و باندورا سروک مام جلال کر. بالیوز گوت کو مام جلال به خبات خواه تیکوشینه کی به همپا ده آواکرنا عراق کی نو ده رول کی مزن لیستیه. جالی خواه سکرتریا سروک مام جلال سپاسیا بالیوز کر. هر وها دازانین کو او ریزه لتکلین دم دریج و کوین یندنابرا گلی کرد و دولتا فینلاندا ده دیگرن. سروک پارلمانتوی عراق هیبت هلبوسی پشتیگرتنا زیدتری 20 پارلمانتر و برپرسین به تومتا گندلیه لجنه جبول پرسینا شواز اپراسیون آوا کر. افگرتن جالی پارلمانتر سامیا غلاب و وكي فيلم هوليوودي هات وصف كرن من إساءات اللي دا يصير من إساءات گرتنا هجمارکا پارلمانتران لعراقی پرسگریکک دناورا دا سلاطا یاسایی و جبجی کار ده چه کریه؟ دجوینا ده آ پارلمانتوی عراقی ده سروک پارلمانتوی عراقی هیبت هلبوسی بریار دا کو لجنه که لسر شواز گرتنا وان پارلمانترین کو به تهمتا گندلی هاتنه گرتن پیک بینه هیبت هلبوسی بریار دای کو لیپرسین بوان هیزین اولهیه ده بیکرن این کو ده اپریسونا گرتنا وان پارلمانتران ده پشگه داربون هر وها لجنه کردن جبو های داربونا جروشا تندرستی و سلامتیا وان آوا بکه دی بریا لجنه چافدیریا لیپرسنی به ادنان جمیلی رجی بکه جالی خواه سامیا خلاب پارلمانترا پارتیا تقدم راگهاند کو شوازا گرتنا وان پارلمانتران مینا فیلمین هولیوودی بو گوت جیره کارن سروک وزیر علی زیدی وکی سفکایاتی به سازیا یاسادانین وصف کر و تکس کر کو پارلمانتر وان ری کارن هرم کی قبول ناکن هروها لسروی روشه وها گوت نیوی گلی عراقی دوی شوه ده هشیارمان و لبندا رودان دربیه بون هروها او یک جی بنچاف کر تواهیا اندامین انجومنا نونران نارازی بونا خل هم بری ری کارن جیبجی کرنه یین تایبت بگرتنا وان پارلمانترین کو بدوزین گندلی تین تاون بار کرن نشاندان اف گرتن لسر بنگها گوتنین ادنان جمیلی هاتبون کرن هرچندی سروک پارلمانتوی بریا اپراسیونی پارزبندی لسر وان پارلمانتران راکر بوجی لیویج هزا جبجی کارا گوت بو کو به تانکان بچن بردری پارلمانتران و جیره نگوت بو کو هرن وینه جنین وان دناوا مالان ده بکشینن دسه گولانا ای سال ده ادنان جمیلی کو شورمندا وزارتا پتروله یا عراقی بو به تهمتا اندامتیا گندلیه جالی هزک تایبت آسروک وزیر عراقی علی زیدی و هات بو گرتن ددما وکولین ده جمیلی ناوین هجمارک پارلمانتر بر پرسین وزارتان و بر پرسین دن اشکره کربو کو تاوانا گندلیه انجام دابون جبر و یکیجی سبها روژا 28 هزیرانه به پشکدار کرنا هجمارک زیده یا هزین اولهیه و به تانک لسر چند پارزگهین عراقی زیده تری 20 پارلمانتر و بر پرسین عراقی هاتن گرتن مادة خامسا يلغى نص البند أولا من المادة 6 مراسم جنازه علی خامنه‌ای در روزا خویا پنجمین ده بردوام دکه. ایروسبه لپارزگاه قوم مراسمان دست پیکرن. هجمارکی جالیگیرن خامنه‌ای برپرسین پایه بلند و اولدار بجداری مراسم بون. مراسم جنازه ریبر بره یه ایران دروژا خویا پنجان ده دومه.
پشتی کو روژا دوشمه مراسیما جنازه علی خامنه‌ای لطهران بداوی بو در بستاوی ایوارا دوشمه به هلیکوپتر که بو پارێزگەها قومê hat veguhestin. Di sibaha roja sêşemê de li parêzgeha qumê merasîma cenazeyê Elî Xameneî dest pê kir. Di destpêkê de merasîmeke nimêjê li mizgefta cemkeran a qumê hat li darxistin. Piştre merasîma cenazeyê di nav hezaran alîgirên rêberê berê yê Îranê de dest pê kir. Ev jî dîmenekî hewayî ye beşdarbûna şîndaran li mizgefta cemkeran û kolanên derdora wê nîşan dide. Di dema merasîma cenazeyê Elî Xameneî de beşdarên li qumê pankarteke mezin ji bo kuştina Trump hilgirtin. Li ser pankartê wiha hatibû nivîsandin. $100 milyon ji bo bidawîkirina doza Epistînê. Biryare ku roja çarşemê cenazeyê Elî Xameneî ji bo bajarê Necefê yê Iraqî were veguhestin û dê merasîmek li vî bajarî were li darxistin. Di dawiyê de merasîma veşartina wî dê roja pênçemê li bajarê Meşhedê were li darxistin. Têkildarî vê mijarê parêzgehên Semnan, Mazinderan, Merkezî, Hormuzgan, Yezd û Xorasana Bakurî roja sêşemê û çarşemê betlane ragihandine. Rayedarên van parêzgehan gotin ku sedema betlaneyan ji bo hêsankirina hebûna mirovan û tevgera beşdarên merasîma cenazeyê Elî Xameneî ye. Serokê rêxistina rewşa awarte ya Îranê Cafer Miadfir roja duşemê 6 Tîrmehê ragihand ku 3 kes di merasîma cenazeyê Elî Xameneî de ji mirinê hatine rizgarkirin. Herwiha Cafer Miadfir da zanîn ku di merasîmê de 48,000 serdan ji bo beşê rewşa awarte hatine tomarkirin. Ji wan 54 kes bo nexweşxaneyê hatine veguhestin û 63 kes jî nojdariya derveyê nexweşxaneyan ji wan re hatiye kirin. Rêxistina mafên mirovan a hengawê bîlançeya maha hezêranê ya bidarvekirinên li Îran û Rojhilatê Kurdistanê weşand. Li gorî bîlançoyê tenê di meha hezêranê de herîkêm 109 kes hatine bidarvekirin. Rêxistina mafên mirovan a hingawê amarên meha borî yên bidarvekirinên li Îran û Rojhilatê Kurdistanê belav kir. Li gorî hingawê di meha borî de herîkêm 109 girtî li zindanên cuda yên Welêt hatine bidarvekirin. Li gorî rêxistinê di hezîrana îsal de ew kesên ku hatine bidarvekirin 54 ji wan bi tawana kuştina bizanebûn, 44 ji wan bi tawana maddeyên hişber, 5 ji wan bi tawana destdirêjiyê, 5 ji ber tawanên siyasî û sîxuriyê, yek jî bi tawana diziya çekdarî hatine bidarvekirin. Heman rêxistinê her wiha derbarê neteweya kesên ku hatine bidarvekirin de jî agahî dan. Li gorî rêxistina hingawê ji kesên ku hatine bidarvekirin 35 Kurdin, 31 Farisin, 18 Belûçin, 11 Tirkin, 5 Erebin, 5 Efxanî ne û 4 jî neteweya wan nehatiye piştrast kirin. Ji aliyekî din ve rêxistina hingawê hejmara bidarvekirinan li gorî zindanên parêzgehan eşkere kir û li gorî wê li ser asta Rojhilatê Kurdistanê li zindanên Hemedanê 7, li zindanên Kurdistanê 6, li zindanên Kirmaşanê 4, li zindanên Loristanê 3 û li zindanên bajarê Ormiyê 2 kes hatine bidarvekirin û bi hejmareke giştî 22 bidarvekirinin. Li ser asta Îranê jî hejmara bidarvekirinan li gorî zindanên parêzgehan wiha ye. Zindanên li parêzgeha İsfahanê 15 kes. Zindanên parêzgeha Sîstan û Belûçistanê 10 kes. Herwiha li zindanên parêzgehên Faris, Yezd, Xorasana Razawî û Elburzê her yek 6 kes. Li zindanên parêzgehên Xozistan, Semnan û Xorasana Bakurî her yek 5 kes. Li zindana Azerbaycana Rojhilatî 4 kes. Li zindanên parêzgehên Mazinderan û Xorasana Başûrî her yek 3 kes. Li zindanên parêzgehên Hormuzgan, Gulistan û Qezwînê her yek 2 kes. Li zindanên parêzgehên Gîlan, Kuhgîlûyê û Bûyir Ehmed, Qum û Kermanê her yek kesek hatiye bidarvekirin. Wekî hejmara giştî 87 kes li zindanên van parêzgehan hatine bidarvekirin. Ev hejmar li gorî ya sala borî nêzî 10 sedî zêde bûye. Di 4 û 5 Tîrmehê de li Amedê komxebata sînemaya Kurdî hat li darxistin.
ایرو انجامنامه کمخبات هات اشکره کرن. ده انجامنامه کمخبات سینمای کردی ده ها دیار کرن که انسیاتیفا سینماگرین کرد هاتیه دامزراندن. Di 4 û 5 tîrmehê de li Amedê komxebata sînemaya Kurdî hat darxistin. Gelek derhêner, hilberîner, lîstikvan û ketkarên sînemayê beşdarî komxebatê bûn û îro bi daxuyaniyeke nivîskî encamnameya komxebatê hate eşkere kirin. Encamnameyê hin mijarên mîna nebûna rêxistina sazûmanî, hevkariya qels di navbera sînemageran de, mekanîzmayên finanskirinê yên nebaş ji bo hilberîna domdar, torên belavkirinê yên qels, derfetên perwerdehiyên sînorkirî û nebûna binesaziya ragihandinê destnîşan kir. Hat tekeskirin ku sînemaya Kurdî ne tenê bi hilberîna fîlman ve sînordar e, pêdivî bi pêşxistina hewldanên hevkariyê, duwarên wekî estêtîk, perwerde, prensîbên ehlaqî, wek heviya zayendî û hilberîna dijîtal de heye. Biryara herî girîng a komxebatê damezrandina însiyatîfa sînemagerên Kurd bû. Di raporê de tekezî li ser pêwîstiya pêvajoyek demokratîk û wekeviya zayendî li seranserê deverên serekeyên rêxistinê hate kirin, da ku domdariya çalakiyên sînemayê were mîsogerkirin. Biryar hatin dayîn ku komîsyon duwarên perwerde, pêşxistina çavkaniyan, hilberîna fîlman, belavkirin, arşîvkirin, mafên nivîskariyê, polîtikayên etîk û teknolojiyên nû de werin damezrandin. Kendi ölçeğinde görünür işlerinde ve sözünde bir sinema yapmış. Hate diyarkirin ku gava desteya rêveberiyê bi biryara kolektif a beşdaran were destnîşan kirin, lê di serdema pêş de hewldanên xwe ji bo avakirina avahiya sazûmanî ya sînemaya Kurdî zêde bike. Di encamê de tê gotin ku bihêzkirina bîra kolektif a sînemaya Kurdî, pêşxistina hevkariyê neteweyî û navneteweyî û zêdekirina derfetên hilberîna hevbeş di nav armancên serekeyên însiyatîfê de ne. لی باجار دهوکه یه باشور کردستان چند کسین خیرخواز سردان زاروکین نخوشین پنجشیره کرن وان بداینا دیاری و لیستوکان دلین زاروکان خوش کرن و هیوی دانوان. لسر دست پیشخریه که مروواتی و دیمنگی تجیر جسوز و بخشینه. جلای چند کسکین خیرخواز بارا بوندا بشکرنا دیاریان بسر زاروکین توجبوین نخوشیا پنجشیره لدهوکه. خیرخوازان سردان آزاروکین توجبوین پنجشیره کر. دناوا کشوها واکه تجیهی ویدا. دیارین رنگارنگ و یارین جور و جور پیشکشی 3 زاروکان کرن. زور به خوشحال بم ابروکه دیاریا شست هدیاش سیخ کرو سیخ کچال سر اواسنی لا وان خوشا از ابروکت دا بجدار بم زور به دل خوش بم دستت ماموستا سارای خوش بن دکتر حسن خوش بن راستی اف چالاکیا و بو نخوشا تشتکی گلک جانا و گرنجینه که گلک جانا هیوید کم اف چالاکیا و باشتر بردوام بو نخوشا بو دلخوش کرنا زاروک نخوشی یا پنجشیر و تلاسیمیاه افروکه هاریکاریا چند خیرخوازان دیاری لسروان هات ندابش کرن کو آرمان جوی او بو کو ام بشین وان زاروکا دلخوش بکن و دیسا پیچه که وانج بیر و ببین اف دیاریا جی هاریکاریا خیرخواز هات بونه آماده کرن سپاسیا رهبریا سنتری جین جید که این کو هم چاره سریا وان زاروکاتیت هم چی درگه خوبت کتن کو هم گلوادا پشیکدار ببین رول اوان چالاکیان دنا و زاروکین توجبو نخوشیا پنجشیره دا گلک دگرنگن دا کو زاروکان دیر بگنج ایش و آزارا اوه نخوشیه زور یا گرنگه شلای درونی و نخوشش جوی نخوشی در کویتن هست کتن کو جوا گلک پال پشتویه هست کتن کو ابتنینینه هر وصا امجی و کستاف و نوجداری تیت سنتری بوم گلک گرنگه کو افجور چالاکیه هدن کو خلق جافر کردن کردن خدمت آن خوش مدان کنه خوش ما اوکی پال پشتی که بوانا دی باشتر چه بیتن دی کو با هزار کن کو تنینی ندی جوا کی دا زور یا گرنگه راستی سالانه لپارزگاه دهوکه 5 تا 6 هزار زاروکن نخوشین پنجشیره لسنتر جین دهنه تومار کرن که هتانوکه نزدیکی 220 جوان زاروکان هاتینه چاره سر کرن. سیدات حبیب نوچه تیوی درگتنا راگشتیان ل تنگاوا هرمزه باندور کینینی ل بازار جیهانی کریه و جارک دن بوی صدما بلندبونا نرخ پتروله.
بوهایا بترولا بن ارد روژا سێشەمێ ji sedî 1.4 zêde bû û her bermîle gihişt heftê û $3. Herwiha betrola xav a Emerîkî jî ji sedî 1.3 zêde bû û her bermîle gihişt $69.5. Vêyekê bandora nirxê li Xezayê li Ewropayê jî kir û ji sedî 4 zêde bû. Piştî ragihandina peymana di navbera Amerîka û Îranê de nirxê betrolê piştî buhabûnekî berbiçav daket. Tevîvekirina qismiya tengavê lê asta derbasbûna keşteyan li jêr asta berî şerma ye. Vêyekê bandor li bazara betrolê ya cîhanî kiriye û nirxê betrolê her du guhertinê de hiştiye. Werzîşvanên dibistana Taekwondo ya navneteweyî ya Nimûr a Rojavayê Kurdistanê di çardemîn şampiyona Kupeya Elît a navneteweyî de di tîrmeha 2026 de li paytexta Ordûnê bi dawî bibû encamên berbiçav bi dest xistin. Vê tîmê gelek xelat û kupa bi dest xistin, ev dîmenên ku hûn ê bibînin dîmenên pêşwaziya tîmê ne li bajarê Hesekê piştî ku bi serkeftinê ji şampiyonê vegeriyan. بتجور بحركي نابێ ڕۆژاوا هەرێنێندا چەبگرین گەرم ji bo bilingên dibistana Taekwondo. Di tura şazdan a Kupeya Cîhanî de Arjantin piştî ku bi 2 golan li paşma bi golên di nîva duyemîn de hatin avêtin, Misir 3-2 têk bir û derbasî çaryek fînalê bû. Arjantin û Misir di tura şazdemîna Kupeya Cîhanî de hatin beramberî hev. Di Maçakol stadyoma Mercedes hat lîstin, Yasir İbrahim di deqeya pazdemîn de gola yekem ji bo Misirê avêt û Misir bi 1-0 pêş ket. Di nîva yekem de golên din nehatin avêtin û Misir bi 1-0 pêş ket. Di deqeya 67 de Zico pêşengiya Misirê 2 qat zêde kir. Di deqeya heftê û nehan de Romero bi serê xwe golek ji bo Arjantinê avêt û cudahî daxist 1 golê. Messi deqeya 83 de bi golekî din avêt û encam kir di 2-2. Di deqeya 90+ de Enzo gola Arjantin ya sêmîn anî û encam kir 3-2. Di mayîna maçê de golên din nehatin avêtin û Arjantin Misir bi 3-2 têk bir û derbasî çaryek fînalê bû. Bînerên hêja bi vî awayî jî em gihiştin dawiyan û çeyên xwe. Heta bultenekî din şev baş.